svi, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u novi video. Danas ću isprobati 5 super popularnih TikTok frizura, pa ako je to nešto što vas zanima, please nastavite gledati. Započet ćemo sa po meni najjednostavnijom frizurom, a to je klasična punđa i sve što trebate napraviti za nju je sljedeće. Znači, pokupite kosu kao da ćete raditi rep ili neku klasičnu punđu. Jedan put provučete, drugi put provučete, ili ovo će zapravo zavisiti o debljini vaše kose, odnosno o tome koliko je imate. Zatim, zadnji puta kad provlačite, napravite ovako, znači samo napola. Malo provučete i ostavite ovaj cijeli dio kose od naprijed. Sad taj dio kose povežite. Razdvojite po sredini i zavrnite ovako. Ako vam je ostalo puno kao meni, možete i 2 puta zavrniti i prebaciti ovako preko punđe. A ovaj dio tu iza ću ugurati ovako ispod. Naravno, slobodno se poigrajte malo s ovim pramenčićima koji vire ako ste ošišani slojevito poput mene. Treba ćete nešto malo još možda sakriti, ugurati unutra ili pričvrstiti kao što sam ja ovaj ovdje dio, ali mislim da je ovo turbo jednostavna i efektna frizura, doslovno u 3 minute napravite. Sljedeću frizuru započinjemo sa visokim repom. Ja ću ga prebaciti ovako od naprijed da bolje vidite što radim. I ovo će funkcionirati nažalost samo na jako dugoj kosi, što duža to bolje. I treba će vam nekoliko ovako sitnih gumica. Ja ovdje imam 5 komada pa nadam se da ću uspjeti s njima to napraviti. Pa hajdemo krenuti. Sada zapravo uzimate 2 debela pramena kao od naprijed, ili ti u ovom slučaju kad mi je kosa ovako prebačena od ispod, i dovedete ih naprijed, svaki sa svoje strane, i povežete sa gumicom za kosu. I to ćete ponoviti svakih otprilike 6-7 cm, sve zavisi zapravo od dužini vaše kose. Ja sam ovaj prvi mogla započeti možda i malo prije, odnosno malo ga jače zategnuti, i sad zapravo cijelo vrijeme ponavljate jedan te isti postupak. Znači, pustite cijeli rep, onda uzmete te pramenove od naprijed, dovedete ih iza, povežete i tako dalje. Kada ste došli do kraja kose, ja sam prvo ostavila slobodno kao što vidite i ovako sam rastezala svaki taj posebno, nema reći, repić ili ti pramenove, i onda sam tek na kraju povezala još jedanput to skroz dolje, jer sam računala da će se to sve malo još više povući prema gore, i tako je i bilo. I onda na kraju samo prebacite kosu iza i ovako to izgleda. Bilo bi puno ljepše da sam imala sve prozirne gumice, ali ovako sam imala samo jednu prozirnu, ostale se vide na kosi kao što možete vidjeti, ali znači za idući put. Ovo je vjerojatno frizura koju ću još koji puta ponoviti. Za ovu frizuru će vam trebati samo 2 gumice i ovako neka kopča malo, samo da si pripomognete. Ovu frizuru započinjem tako što ću si napraviti ovako jedan rep od pola kose, ili ti malo manje od pola. I od naprijed si napravite slobodno onako kako vama najljepše izgleda uz lice, razdjeljak, gdje god vi želite, totalno nebitno, možete i sve prema gore, pustite si par pramenova uz lice, što god vam volja, znači kako god se vama sviđa, jer sve je zapravo od iza. Znači, prvo si napravite jedan mali repić od gornjeg sloja kose, ne morate previše kose uzimati ovdje jer ćete morati napraviti još jedan. I iskreno, ja sam za taj drugi uzela malo više jer mi je tu trebao volumen, ajmo reći. Ovu gumicu sam si povukla malo više dolje i sad ću ju samo staviti ovako sa kopčicom od naprijed dok napravim ovaj drugi rep. Kao što vidite, nemam kak spada gledala sam se cijelo vrijeme u ovaj viewfinder, a možda bi trebala nositi naočale dok snimam videa, jer očito baš ne vidim dobro neke stvari. Nisam baš nekako dobro napravila ove razlike. Uglavnom, nebitno, znači drugi ovaj repić provučete ovako do pola i kroz tu njegovu rupu ćete provući ovaj gornji manji. I sad, šta je zapravo, ajmo reći, poanta je da sakrijete ovu gornju gumicu i vidjet ćete da meni to prvotno nije uspjelo jer očito nisam dovoljno jako stegnula, ali od druge je uspjelo ok. To kao da onak padne, evo vidite da je palo, i onda sam ja ponovno
dizala i stegla još malo i onda je bilo bolje. Sad, ova cijela frizura bi vjerojatno bolje izgledala da imam više kose, da je onako neka tekstura ili lokne ili nešto, ali mislim da ovako bolje možete vidjeti sam postupak kako se radi. Ova frizura je kompliciranija nego što se čini, odnosno čini mi se da cura na videu ima duplo više kose nego ja i 3 puta više teksture nego ja i njoj to naravno izgleda savršeno, meni izgleda ali ako imate možda prirodno valovitu ili kuštravu kosu, možda ovo i nije toliko loša frizura, mislim da može onako super ispasti ako imate puno teksture koje ja očito nemam i ne da mi se sada teksturirati kosu jer imam još frizura koja želim snimiti, ali mislim da ste finalnu ideju dobili i zapravo je turbo jednostavno, 2 puta napravite ovo iza, provučete i to je to. Stvarno je full jednostavno, samo što na mojoj kosi ne izgleda nikako. Za ovu iduću frizuru vam treba jedna veća i jedna manja gumica. Uzet ćete ovu veću i povezati većinu kose, a od ispod ostavite onako jedan malo veći pramen. Od naprijed opet napravite onako kako najbolje vama stoji. Ovo je stvarno jednostavna frizura i super izgleda ako imate malo vrhove nakovrčane. Znači od većine kose sam si napravila rep i sada sam povukla gumicu dolje, napravila sam rupu u sredini i prebacit ću si kosu kroz tu rupu. Možete koristiti i onu iglu za kosu ako imate, ja ju imam, ali kad ima ovako samo jedno prebacivanje onda nije problem, može se i ovako ručno napraviti. Zatim sam uzela 2 pramena od ispod, odnosno od sve one kose koja je bila ispod, sa svake strane po jedan pramen veliki i sad ću to povezati od naprijed. Dobro stegnite ovu gumicu jer, kako da kažem, ona će držati dosta toga. U biti, isto samo malo ju povucite prema dolje i napravite onako onaj okret kao sa onom punđom u onoj prvoj frizuri i provucite ovaj veliki rep kroz nju. Ja sam stavila si sada ovaj rep ovak malo gore, vidite da sam prebacila da mogu ovo dobro zateći, jer u biti sada onaj X koji se od naprijed napravio, znači od jedne i druge strane tog pramena od dolje, vam sakriva ovu gornju gumicu i mislim da ovo jako lijepo izgleda ako imate neke kovrče na dnu. Ova iduća frizura je katastrofa. Znači, ovdje je sve pošlo po zlu. Znači, kao prvo ove pletenice, njih sam ja jako često prije radila, dok sam išla na faks i tako. Napravite, znači, skroz obične pletenice, onako ih jako na gusto ispletite kao normalnu pletenicu, ali nemojte ispast do kraja i gumicu stavite malo dalje i onda ovako izvučete pramenove i ona bude onako dosta široka, a plosnata, da lijepo sjedne uz glavu. Sad, ono što je pošlo po zlu je bio drugi dio gdje od, ajmo reći, gornjeg dijela kose treba napraviti punđu. A ostatak kose kao treba biti dolje, raspušten i naravno da to je izgleda puno bolje kad imate onak hrpu kose i kad vam je onak sva razbarušena ili jako kovrčava ili nešto, što kod mene očito nije slučaj, tako da sam ja jedva napravila i ovu punđu. Nemam pojma, onak, stalno se dvomim oko te moje dugačke kose, kao teško mi je sad uopće to tako razdvojiti u kosu i napraviti nešto s njom, a s druge strane, ako ju nemaš, onda ne možeš zapravo ni pokušat. Tako da mislim da bi možda trebala samo malo više raditi ove frizure, pa bi možda bila uspješnija u njima, nemam pojma. Recite mi da li ste vi uspjeli naučiti pravi dobre frizure, recimo iz nekih YouTube videa ili sa TikToka. I ako naravno imate neke proizvode koji mogu pomoći ako sa teksturom kose za ovakve frizure, obavezno ostavite dolje neke prijedloge, pa ću ih isprobati i vidjet ćemo u idućem videu kako će to onda biti. A vidjeli ste sad kako je na kraju ispalo, ništa posebno. I idemo na iduću frizuru, znači imate jedan onako niski rep koji provučete na kraju onako na pola, kao što vidite da vam ostane ova mala punđica, a od vrhova ispletite najobičnije pletenice. Moja greška je ovdje bila što sam ja punđu tu stavila nekako visoko, trebala sam više poleći uz vrat, bilo bi puno ljepše i kasnije sam ja to malo povukla prema dolje pa je bilo više ok. U biti, od vrhova napravite 2 pletenice, stavite ih svaku na, ajmo reći, suprotnu stranu ispod punđe, vidite onako od gore pa ispod, i u kosnice onako stavite nekoliko komada, najbolje u X da vam drži, i to je sve što se tiče ove frizure.
Ok, ovo će biti posljednja frizura za danas, ja jednostavno ne mogu više, znači ovo na tim videima na TikToku izgleda tako jednostavno i tako dobro, a u stvarnosti je sve samo ne to. Te sve cure imaju toliko teksture i živosti u svojoj kosi i tako im je, kao da im je jako gusta kosa i onda mogu napraviti jedan rep i drugi rep i još uvijek im ostane dolje 3 tone kose. Možda upotrebljavaju ekstenzije ili nešto, nisam uspjela to skužiti da vam budem iskrena, ili jednostavno imaju samo jako puno kose, blago njima, ali ja nisam ta sretnica. Plus, ovdje je sada sigurno 35 stupnjeva u ovoj sobi, ja sam se cijela preznojila, toliko sam dirala kosu da sam ju vjerojatno tijekom videa na pola već zamastila do boli. Nisam mogla postići, odnosno ja nikad nemam neki poseban volumen tu gore u kosi. I onda nakon što ju par puta tako nešto diram sa prstima, ona postane bla. A iskreno da sam sad neposredno prije ovog videa prala kosu ne bi mogla napraviti ništa, jer onda mi bude onako leti na sve strane, tako da sam ja prala kosu jučer, ali svejedno izgleda onak bez veze. Uglavnom, nemam pojma. Pišite mi vi dolje u komentarima što vi mislite, jeste li vi kada isprobavali te frizure sa TikToka i kako na vama izgledaju. Kaže, možda postoje neke posebne vrste kose na kojima je to onak skroz super, ali mislim da za moju tako ravnu i nekako beživotnu kosu to ne funkcionira baš najbolje. Sve u svemu veselim se vašim komentarima. Ili ne. Uglavnom, ništa ljudi, hvala vam puno na gledanju. Ako ste uživali u ovom videu i želite možda još koji, ili imate neki drugi prijedlog sa neki trend sa TikToka ili nešto što želite da snimim, obavezno pišite dolje, bacite like, pretplatite se na moj kanal ako još niste i vidimo se uskoro u idućem videu. Ćao!